Bishop wa Western College Diocese Right Reverend Johnson Twinomjuni bwanyuma yo kurabara bebembezo butakoresa dino kushorora agarukire yarabara bicirizo kwegendesereza abanyadini abarkweshere ko mudini okwiba hamwe no kabisa abantu ba mukama ariyo narunda n'abantu nabeya mu sente umwizera ryo kuba kambagambe Yesu ariyagira tinkagira kiga iwe abena abamanya umuriyaba abantu bakuhereza abena makazi harumwe bakumanyabe harumwe n'abatariki harumwe ntumwa zasi tana be bisuba abakubeya abantu twarero Yesu kamagambe okuba omukusa w'amazorete abarukweterwa izina ryanjye kubariye cureza mashura kubariye cureza hari abantu bakuza kutagehena ahabwe bitinsi Sabadikon wachanya katora Reverend Canon Bethel Namara asimire Bishop abo kutayaya Bishop kusimira abakurusaya abanyu n'umukazi wanje na family akuba bakatwakiraje kandi bakwatanise n'itumu byona kusimira abahereza ababo wareba akwatune kwatanisa nonje kusimira abakurusaya bitu abakambara abakurusaya bebembirwa umwamari ko Rwanda tia wasakwisha tuiraheru mwazo tiketi ye baika muhabahoweza bamuremeza kufrayinga akabire yabaryaha kandi ine mgenzo wirba no wamanya wa wirba yija wirba you around atija no bakamandinga abantu bakambara batwasomura mu munongo go kuza kureba konkeri izoba ezi emtwaro nshanje nyona azankanye nko mukazi konka tugume Boniface yansindikira miliyoni 2 aha mukoroga biciriza 2020 batirwe he mukono umugani makuru abakristo b'Eklezia ya St Joseph Rubind Catholic Church Parish bagizereho kushaba ko mutano bari kusima abasosorodota habwo koranjera injiri ya Ruhanga Ulizoba música, twiruka ngeze bageza kaya yababiri ubutumwa nk'ubu umukorogu gweshumbirwa mu abebembezi batari bamwe na bamwe ba district G kandi tubarufite gushaka ukabura kashishi bakatakisira bibaza Ubetaga mu Rwanda Rwanda cyane mbere umukwe wasigiye wabahereza inina kagaho Bwana mukuru witu Father Zeti na nabarkwebembera nabo abo kureba ngo amisho gabo bagateko mu projects ezaragumenu ziretera parish ntas kugira ngo parish yayine project yero kwenda gukora ebene basa gukora account yayo nubwo abakristo bakwatakenye mu museni amakuru agagasha kwa Abraham Muganzi na Fred Anyine.